igorona bakorete video ya Kisii County chi constituency Matiang'i arachi go bank gusibaka boni gaturate ngabwate arachi kubebirege 2027 nabache sarite ngakora ngabakira analysis gocha nachiri atabwate ngapata binasiki daronte toswanya Nyamira County mbakira analysis as chi constituency Matiang'i abwate tikambate ngase regional one term boniga gose support Matiang'i mono Nyamira County Nyamira nere fixed constituency ntangani Borabu constituency ine ya Matiang'i Patrick Osero saba MP bozi pipa atamino ko bangi na Matiang'i bataliko kuyumba Patrick Osero arobere na Matiang'i igenya alikanenga nero konyole ticket ya Jubilee Patrick Osero obere MP aradia ya Borabu constituency oi Matiang'i Patrick Osero time de sana no musani orutole lakini obere Matiang'i that matters a lot haya okurigeli I'm Patrick Osero tali yaro ko mujumbe kuhusu kuni mungwano kumurara Kibaso. Murara Kibaso nere ne youth ya Matiang'i ne ya Jubilee. Those are the two top contenders as a Kirogo kia Borabu constituency. Igoboni in a nutshell, Kirogo kia Borabu constituency still ni kia Matiang'i. Ebe number 1, gose number 2 uchikwere ticket. Badong Matiang'i. Ebe ben mumanyu irana yeti. Nera chukuri Kirogo yeki. Badabwe ben mumanyu numu ntorolia Matiang'i. But kutia msumari moto kwenye kidonda Matiang'i constituency ya Borabu constituency no akuru Borabu constituency bono haki abantu Borabu mbamwakereze asa Matiang'i akoraga abuno igose constituency ntanga ni Matiang'i abwate Borabu constituency done and dusted. Number 2 tubate Kitutu Masaba constituency confusion teyo anya ngoko gakoirana bado n'umuntu Matiang'i ndo lene nabatirinda manenchi nya usumbuye bale gana uchiana guchia lakini n'umuntu Matiang'i ngoko n'umuntu Matiang'i abo Borabu without any doubt ngobu wali anya ina rochiko gwe ticket ya Jubilee koso ali Matiang'i lakini gera nyale kana baguziba mintonga tali ngoko ya iro mundira number 2 oyogoro kunga Clive Ogwora clearly indicating nga Clive Ogwora na n'umuntu Matiang'i because we can be able to see na erabo nige cha person cha aspiration cha Matiang'i usiga na era ochira sengo asa Matiang'i igo either way oyo kubwa from Nyaliva Kitutu Masaba constituency yani n'umuntu Matiang'i igene constituency ya Kabere Matiang'i apo yagete bobuko ametenga eye ne yani. Number 3 West Mugirango ne chairman ya Jubilee national chairperson ya Jubilee okorukunga Vincent Kimosi Arwete no hale zerezo kulivo MP na matayabeti ese video ninje morigi mwake interview matavinga Mheshimiwa Kimosi na kiora ave chairperson ndo chukuligi nomination Mutige West mungwano kurukunga Rogers Muturi abuli Kiroge kinera for the second time abwe bono was third time mumutige ko munji bono toko bachia person and expect fairness but either way ebe nganke Musyobo obwa n'umuntu Matiang'i ebe nga Rogers Muturi obwa n'umuntu Matiang'i so number 1 2 was na Matiang'i ende okulige Kirogo kitindi ya Jubilee already na Steve Mugaga no Jubilee igo se chances chiro so muntu Jubilee kubwa West Mugirango haya umungwano West Mugirango chipara njiyo abandi kibabura chipara tebuna bono sura ko chipara Bugirango chafenya kuniro sa chipara Bugirango bali balangi na William Ruto erekene ngia koro chipara na yete West Mugirango basamarongo 10 it's terrible tiante beke man pakanga boli nganyi nu mwebe tu mwetu mujube nganaro ngagia ko Steve Mugaga nga 10 ekera so ogo takolega as work kwagera umuntu chosoro tuya Matiang'i oliere one time kiro muntu namaite no nerebeka namaite no dancer no mari mu muromo abo namanyete North Mugirango avuno mbate confusion kidogo omungwano kurukunga Josh Nyamuko no mukora sana no mukora ale kare Matiang'i alenge koliyo mundu uchikuvive for by election yalenge ekerenyo nero muireto mungwano kukunga ngaro kare mwingire so ngaro agatama akadazi Ruto akaliyo mungwano nde bakacha kumwakira campaign ngana wabwa nini lakini kare ngote kera Josh Nyamuko ukwana kali muntu mubi no mundu Matiang'i n'umuntu Matiang'i nelinga bimusa hambete ndombiro bibiri bitatu atakole Ruto aramwake inchiragete enya kanenga taligo cha Jubilee gosenya kanenga oyo Jubilee obwiro oyo UDO Josh Nyamuko a possibility nero oyo Jubilee abwe because of Matiang'i Nyamira County cheche tejo ontole Matiang'i igo toyo asekero Matiang'i ase county abwate ma Nyamira oyo ule number 2 akuru kweza katebe atebe tinko moranga gose no mubali
Mungu alinasoma tekera ukwana, I can hear him. He talks like a leader. He's informed, he's learned, and I think West Mugirango niba tetavyo gosokia abananchi abaraia batoereru babuati PR nyingi n'abananchi abagambia batoereru bakwana pia. Even if you listen to Josh Nyamoko, the same. Atebe, the same. Kionga Gorugu, the same. Tenga ensemo ya Itu masaba ko tu arobole mwendu mugete. Yeah? Barabu tinye bwa titebu ya batine bata manganae. West Mugirango nero Samaro adibu nyumba gete bako kaligasi. Lakini the fact remains bagusiba minto Matiang'i na bwate all the constituencies Nyamira. Biamuno sana bagusiba minto irasinga kicheno subscribe kwa times. Deto kole video kwa tenga nimbate bitanda ngoni nichimeza. Onye kwa ante coffee table, osa dining table, kusigitanda kurara 6x6, 4x6, 3x6. I can design a very nice baby bed for you. I know kungakire number 07405006 on tainga mokwa ngigitanda. Chibichanjira onye kubika hivi nakora. Lakini koraga ni kusigitanda nge kwa rara sigita ayake bichantomere. Nakire tukambe buje ngigitanda kya ndikorose mahoga ndikorose Melingamu no muto gusiga. Muto yo gusiga iga ngo make sure ngo mire bia naro chigitandiki kuri mwago nayo libia. Kwenju yigitanda watebyo mundo negitanda mukwando sati nekiya nayo tagwancha koroseli. Haya, apart from that chibundi challenge well experience kokora interior kubika ceiling board korosi chikoni kokora furnishing yengi ya kabisa. They can be able to do a very nice interior designing. Nakire simi ngonya nenjere ndanya gusuka. Kungakira lero yo ndangakira mambiti nsuke tyake. Nesaba send to my next time asumukwa times.